kwezi watukufu ikao ndo rudunga na oban tijumtsani ranfuana mpartage direct yinu puisque makaulu ni jenta mkao banu ngayo muhimu kwa leo ngeti jumtsani muipartage wanadamu waidunge kwezi wakumor hanyonti pia leo siwono afdali ya huja itekeleze ye maoneo ya hangu jumwa lezajiri umralo hitwa wahemwa na hatu fanu ne makatiri jihundawo yanu ezifanyishi hao madaya handani kao ngamjoi ionesa he maoneo ya hangu binafsi ihusu esirkali imakati rulonao yanu wanjia au harma yemijia hatu hau saidia umralwa hitwa wahemwa na shewa tufanu mwana hatu na ulaani umtsaho mjuruhulwa wa Kolonel Asmani Azali. Iyo nde mada ya handani njumi ya mbabanu. Mada ya vini nga ijohu jaharuma makaulu ikao ya tamkulwa ne waziri mkalimani wahe sirkali Fatima Hamada makaulu ikao yasikitisha huya kaula mzaze mnyuza ya mwana ya kaurenga felimbi ya zinike imwana hatufanu nana wajau e conseiller juridique Mariama wahe wizara ya Hezebari zabonze zonzo madambili kao tsehansi wanu nizifanya uskwa leo hauka kamdu kaja onesa maoneo ya hahe iyo nga ijuka nziro kwezi wakomoro umahalam liyo nyonsi pia roa liyo ndani roa liyo bonze msuiba mziro uremensi ya hatu nandu mtolwa roho wahemwa na hatu fanu rijuao au rifikirio ezatsongeza ya tolwe roho ni sheitendo ikao hakahanza shifanye lewe sirkali ya Asmani Azali ngariwona ngwanjia uharmwe miji were mabora wo Asmani Azali yavuka yatsuka haulwaya shaka bati mzima yao ushindo hahundu ye furso ya ulaani umrola hitwa wafanu ya maskitifu maziro haki ya hao wajibiwe wo ye imamu wa hao yatulwaya shaka wo wandu wanza fikra wandu walona upezo wa matsu ikawladimu wabimise zempade zombili omjitamko hao shaki nyume ngware mao sambe wo Kolonel Azala Sumania lonamo na uremazi gele shakwa tsusikitiha hata wakatenga ujima umjuruhulo wahe mwana hatufanu iyo ndongo nziro ikao yosikitisha enamna ensi ya hatu iliyo na zitendwa hamada zinu zihunda wanadamu wazibarilia haujibiwa
inge mimi tikanza niwone suka haina mwanadamu mwanza akili ubimiso hawa inamna iliyo ngam aminu kangu juo yauka omjio ho mijini hatu yaho wandu washangirie yezi ila kaitsutsa hadalao shakinyume ngaitsahau nkodo ngayehansi zao ncheyambi hosoni mo wa babano wadzadze waho wana wajurukulwao ne yezinu haukaila waja watimbize imaranya wa Komoro shakwa jahima harma mswiba niyo ladimu wajifikirie wajiuzise imana hindrini yensi ya hatu ya honda daraja hamanda yinu ya ukamwana mtiti wa mahanshirini na miili au mine lewo ya jinika ye fursa wae binafsi ya urenga shononde yanze ya juruhu ola mrikao ndo ya renga yensi ya hatumateka hamvu ya itawalia na Kolonel Azali Assoumani ekaitendwa ndisho hamadisho shiwaswili daraja yenamna hiyo abandu paratama bumadhamana wa daula wajiuzisa imana hindini rahonda daraja hamanda yinu yejazinu zatu parojiri rangurarenga istiklalia hatu hatarjeri honda abaha wanduhalo mswiba wakansi wafikiri watsahenrazi yaulatsa jazila zitsijojiri tena au wajiuzisa kamana hindrini yensi inu yatawaliwa ni maraisi wenji vatiyo mzima ya paro fanyiwa itendo hamada shinu imana leo shahaja hindri abongabo sababu ubuhari yabo mimi binafsi tijitamka tionesa ukanjajibiwa sheitendwa shakaftaha sifanyiwa Assoumani Azali ama ngamjiuziso imana shakaftaha shijiri na mimi waja unga mwelewa uwandraji ikao leungwa ajibi wao neshetendo shila na abo mimi binafsi nchushi ungia mhono shanga mshelewa hasibabu ya hensi ya hatwe namna ikao ndo ya kazi wadifu ya sisi wa bonti takribani rulo na mahaminani ya kamili ngamwelewa wanama wajau ikao wareme bora harimwa zetabu izo wizo cha ngabondongo ikao ngeladhimo mru ya zidamfi euka sonti pia ngari aminiyo haruma wanadamu jana yemengo shenda na shenda ngwakubaliyo kainti ya hatu ngeru mwaonai haruma zimpade zonti pia ngar aminiyo wajawuyoka roho zinji zilawa ima katiyanu ima haminane Assoumani Azali yaliyoneyezi randise harimwa imwananyasi Faisal Salim Nassor Umuchui Rije Ahmad Agazu Rije Fahad Rije Muslim Rije Ayman
rijeba pale riwaswili fainu fanu leo na wandu waji ika wafu wajuruhulwa karjaparo jua sababu au mru ikaondo ya wajuruhu izozo udenza harimo wanadamu ikaongwa fikirili yao yensi no bahanu yanzawu yiwaswili ishondesha mtsongeza leo ni laaniyo yaukamadhamana waheda ulahatu wazizingara zizamana hizo hamvu kaitsi na haki kaitsi wajibu yaukaleo wajuhe wadochererea wenjiyamo mijini hatu wemwana hatu fainu ya juruhulwa iyonge unesao ula umavu dhamana na ula umavu ubinadamu walionuo harimazero hoza hao rirejei riwoneseuka iyo tindeshe dumbiyo owakomorilewo walindao hauka honjia homi jini ilanga iprovokeo hen baina yaho wazayo wana hauka wazayo wana ngwarenga ukabala mjamu matimbize mjamu matiye eshayaho maravuni mmaholele mare vumwauwa uwana mwarudi muje hosoni mwao mwateshe wakati kao le chama la kisiasa la Asmani Azali linurambao CRC wafanya declaration à l'unanimité haulani shetendo shakaptaha shifanyiliwa Asmani Azali ye sirkali hiyo wafanya declaration hiyo baadhi ya madhamana wa kisiasa rawaliyo harmwezi rowatiyo harmwezi walani shetendo shakahanza shibitiwa Asmani Azali abo yuladhimu ikezi kaza kifu yabo kejaladhimu ikele unga mjini kao ye fursa ya unjia ho mijini haure malele mama ili mjiwone seuka nyinyi ngamjibi wao umjuruhulwa wahe mwana hatufanu tsinda hivi raisi wa daula ya parotsaha ya juruhulwa ye sirkali wajuhe wanjiemo mijini haufanya kampani na ujibiwa we yakavtsaha ola yakavtsaha ya mhujuru ya tola duniani yonde mane kaunga mpersiste ya ukaya zifanywa une sirkali ngwe hansi yo nche yambi hosoni mwe maraiya samahani yoti haki omjitoleyo hao nonjia mwa mijini hatu juma kampani ya unesa kanga jibi wao wofanu ya rola hitwa shana rejei rijeleze ndonondo harma itendo hamadashini mnaijana mtiti wa mahanshirini na mili yatupangiwa shaya jinika ye fursa ya utsaha ya bitetendo hamadashini abongabo ntsongeza bo wakomori nensongeza ndayinu riyonao rangu 2016 ya ukaensi ya hatu irengwa mateka ngerumilwao ni mwanadamu mzima
yajinika wanafasia ya ujua yafanye izo yaonao maslaha hosoni mwe maranyi si hamade ya hatu iyenshiyo harumatabu nziro vatiyo unono vatiyo msomo vatiyo hazi vatiyo pare vatiyo mwenje mavuna hindrini rajo ya linda katsinda yanu hosoni mwana zijana zinu pia owawala omea unu de madhamana wa daula hauka kwa tufikiria yensi ngwajifikiria wowo binafsi shakale wakafikiria yensi ngari aminiyo sonti pia yauka karijajo honra obahanura honra leo yoka raisi wa daula hakaftaha juruhulwa ni mnaijana wa mahanshirini na miili enamnayi abo yuladi mukanga sina madhamana wabali walio nairumbi shahiyonsi ikauladimu waparetama wakemswibani wafikiri emmane jazinu za haja hinri yehoyebeya ejazinu zitijiri maudu hinri ilonlo danzila ka uladimu emadhamana wa sirikali ikengwa onilo emakatirlo niyon ndilo basi nutsaha sheitsongeza nutsaha yenrazi izo ndeza ladimu kinyume kwa tuzifikiri no bahanu yensi ya hatu ya honra ihonro bahanu ikawe ladimu sonti pia haina mzima dasi yatsange mtsango wa tsahe amani leonga bo bandu wa heyezi wamba ukakolonela zala sumani ye amani ngu itsaho ngu yambo shanyinyi mloki nyume ne yezi ninde mtsutsaha amani leonga mrengo eba hakti uzise namna je mwanadamu yambiwa kangu fanyo naye ngurendo naye yamba ngutsaho amani yezidisha zilambika undo yafanyao yabwe mwanadamu ngutsaho amani au katsutsaha amani kweli koloni lazala sumani harmaze hutuba za yuka bile amani ukanarikensi wazima narifikiri yensi sha ngeladimori jiuzise riwone enga zila wao harmale jufula mola hahe au kasturoha ezila ambao nguone somfano yoka kweli nge realist yoka baundihe amani harmayensi yaunde masuala raladimori jiuzise riyatombolesha mimi binafsi ngamuamini yauka kolonela zala sumani ye amani ya ivumbuwa harumaze hutuba zahe katsu ivumbuwa wala katsu itsaha homoni wa heroho ya hae maana hinri eni wakati ya habili amani inso habili siudziha eni wakati ya abili amani yenso araru sibala zirumba huenda mo prison rinike owa jama zatu wo wafungwa haina usiku ya abili amani zetabu nga zenje zao zetabu za msomo nga zenje zao zetabu za unono nga zenje zao zetabu za mbendo hula nga zenje zao zetabu za mwenje nga zenje zao
zetabu za parenga zenje zao, zetabu za mjitekelezo inurambao de liberté d'expression ya hemaraia ngazenje zao abu ndo bahanura la dimuri wone ya ukaya ila amani kao kolonela zala sumani ngu ihabili katu ihabili ha sincerite pisko kangu ihabili ha sincerite ila dimu ila amani wakati ihabili omtihodamu uziye omtilomo prizo bure uziye ne amani la dimu ya yandise banu bazima eka kwelingwa nzo amani ya yandise harumema prisonnier politique ikao leongwa jiundrao harumaze prison ya yandise harumema exile politique wajiundrao harumaze ntimonze yambe na mje na mrohe batisamihi rijeri kensi rifikirie yensi shakinyume wala walio mo prison ngwenjezo wala walio ma exile ngwa wenjizao awe amani ketsutsa hokwezi inuden kwa dzitso ya hangu njajabanu nideye mru shami mwana mkomori ikaunga mine haki ya ujua niwone ezibirao nai nizambe nitekeleze fikre ya hangu haukazi nuzajiri zonti pia iladimu zikemsomo zirisome haina mzima dasi kabati mkomori wakati choka uyonsi yajojiriwa baraisi wa dawla hajuruhulwa au hatsahwa yajuruhulwa shakale wabuha wanadamu wajibi wao izo ndeze ndo utungu de maisha madziro ndo mavutoma ulio no wakomori leo izo ndeza tongezo wakomori walio harma ujibiwa shakabati mwanadamu yajojibiwa kama mwanadamu aralohitwa hauka umrolohitwa wa mwanadamu ngasina ndongo mbili ikaozi ngazirichongezao ikekarijibiwa na zinongo mbilizo nezaladhimu zirumiliwa mwana nyasi mwana hatufanu hauka na rejei fanu hanza ya juruhu kolonela zala sumani ekimanga kistarabu yamba hinri iwone sokaya haina mwanadamu ya juruhumru ya tsaha ya juruhumru ya uladimu ya gamatiwa ya bitiwa mahakama vajulwa ze motivation za mtsongeza ya kanza fanye tendo hamadashila yewo pande uo bitiliziwa fanu kajabitizi wao upande wa kisilamu osilamu uo wamba mwanadamu yarwahitso au yarwahitso yalawarohitso ngeladimu ya uzisiwa wandu watunde wajue mwanadamu wa hakamwade au kaja kamwade mwanadamu wa hakamlevi au kaja kamlevi mwanadamu wa hafanya kusudi haka conscient ne sheitendo yakaanza afanye esha mtsongeza hinri ezendongo izo zitsaho armwe mwana hatufanu ne maulama uwalio washangirie yezi kashija tsahwa kajarumiliwe shakimanga kajarumiliwe shakisilamu abo uo msiba mziro hauka ikaula dhimu
owa komorile owa juwe ye motivation ya hondana na almarhum ya motive ya nzi afanye tendo hamada shila isha tungeza hindi si wa komor kartujua zekweli zidziwa na fanu zekweli zidziwa naye na hizo neza kamuhimu rizijue ye motivation ya motive yende harima daraja hamanda ila ya tsahajuruhu kolonela za lasumani eze kweli zongarjo kauzijua au karna kauzijua eni mru ujojua yambe ya nafasia ya joka hanza yambe ema katirulo na uyanu shaze kweli kabati mzima dasi ujozijua kabati mzima ujoshinda ronese ye motivation ya puse emwana hatu fanu yanzi afanye tendo wa madashila abondo bahanu rlaniyo yokakaula dimu yokakweli kanansi iliona madomana wa kweli iliona nruwe fikiri yao iliona wandu walio na irumbina niyo ikabula dimu ke wa mwihansina moo ye mwinyi wa hazamba ukatila wanifanya shetunda shinu handongo fulani eshani sababisha ndongo fulani shakinyume wa mjuruhu kabla rahaye jarongowa iyo ngiyo na tafsiri eza zihwandazi hoka mimi ngamuamini uka mwanajola kajahundwe kurajila yafanyeze nongozila batino kaba ka motivation ne motivation ndiyo rala dimurijue rinike haki au rilani yujua mkinishiha uke motivation keja jodu lingana yo karijue remekoti ijo jue ke motivation ilingana wandu wa remekoti shaze kote izozo mbili zidiwa na fanu badima upande wa Kiislamu kojarumilwa haukaijo mkinishiha ike mwana hakamwade abo wakati ya kamwade yala wafanye tendo hamada shinu abo yo acte involontaire iyo yo juwa uhukumlwa hajua hasamihilwa pisko kajaka conscient nizo ya kahanza afanye abo kazijaka ya haruma ila responsabilite ya hai ekaima emwana hatufanu hakamwade shaizo pia kartu zijua okaze kweli zidziwa karna uzijua esha motive shangari aminio banu bazima ya ukamneja na hamadola wa 22 ans 24 ans kajahunda motivation ya ufanye tendo hamada shila vatsina sababu pisko fanu kaja kamjufumo kajakaya delinquant janamna wanrua jiwanzao wa zambe wa hele jamvi pisko ngabo wandu wanzao wa defender regime hausalise ye memoire ya hemwana hatufanu ya ukaya valama ke education kabati mzima dasi ujuo enamne mwana wo yalelwa neze famizaye ye mwana ngarijua ukahalelwa harimwa malezi ikausonti pia rilelwa ngarilelao uwa hatu shagoliho uwandu washangiria weyezi yebana faki mdadabi watuona za defende ngwanza waonese uka vala ngabo manque d'éducation
wende hata watrete mwana wamtrete delinquant. Iyo si wahanjume karna kubali mndu yasalise memoari ya fanu. Karna kubali wandu wamnike etiketi kao kazi tufana naye, kazi jaka ufana naye. Haukare ndo renga esansi ya delinquant. Iyo nziro na iyo ijoka iwoneha dès le début. Yauke mwana oiha ka delinquant. Yauke mwana oiha manque de respect. Kazi japaro woneha. Sha leo haujuruhulwa tolwa duniani. Leo wanadamu wanzo wa mtrete namna hii. Inge mimi wanama tijan lani ye masambe ya remwa mijini hatu ne yezi ya Asmani Azali riwambie ya ukaya na mziye dingosi bemgazi jambo kaya mruye tsuhengu wo mrukansi sheitendwa shajiri shoti itendwa shangu sho itendwa shokashi tsongezewa nadamu waparetama itendwa ikawe ladimu sonti pia haina mzimandasi ikenge mswibani hahinri ra ladimu rike mswibani ngamumbu Mwenyezi Mungu itendo hamadashila shiundi hena dalao shitijojiri tena shanga mziro nga mziro hauka iza kanza zifanyiliwa Asmani Azali c'est possible maudu zifanyiwa harimwe mabavu ya hatu o walio mawaziri o walio madirekteur o washangiria weyezi ijumkinishia maudu bafanyie tentation wanza wafanyiliwazo je namna ikao nga ijumkinishia wajao sirilo kinyume neyezi rifanyiwazo harimwe mabavu ya hatu harimwe miji ya hatu abo ngarejeyo ndaba ngarejeyo ya ukayabo yensi kaitsi harma stabilite kaitsi harma securite na singari waniliawe securite hansi ya hatu ngari waniliawe stabilite ya hiyansi abwela dimurkensi ritwalie rifikiri ele shawiri hinri haukeji jazinu za jiri kasija jiri bure na ritsaheza tsongeza zinu za jiri rizirekebeshe maudu zitijofanyishiha jenam neka ukaleo Colonel Azali Asumani ngena mba hikma neza jiri iladimu zimtsongeze yafikiri namna hiri yafikiri yaone ukweli uko uwakomori ngo ona utungu uwakomori kwa tina toma uwakomori wahisa toma uwakomori walemewa neze tabu ziremao yensi neze shida ziriremao rowa liondani rowa liobonze ele shawiri hinri le shawiri dzima ya pulilie yezinu ya iniko wa komori ba la'allaka eka hatanabahi neza jiri hafanyenda zinu zila hukuma wa komori wajokansi wajo mhukumu maudu bosezi jobunguziha vajokamba irumbi ntiti yokangutsa hafungwa mahakume yafungwa mfukare yafungwa minane uwazungu wa uwazamba wamba il faut avouer c'est moitié pardonner iyo ndiyo Asmani Azali ya ladimu ya irumi eka kweli ngutsawe amani ya hiyonsi ya amani ya hiyonsi ibaki yabo ibakuka wa komori wanikiwa
wohuria wahao, wanafasia wahao, wajua watendeze eda mweje wamona umwafaka yatawalie ensi. Izo nizo wakomori watsahao. Ntu amini ka izo ndongo nziro. Haukamdu kajujini ka yezi hanvu. Ya jehensi hanvu. Eka wakomo emarahiya kwa titiari. Haukaye marunda ndayanu. Ndoka haina usiku wanduwa zihe. Haina usiku wanduwa balie zirumba huenda mo prizo. Izo nizo zaladhimu Asmani Azali. Yafikiri. Yeleo yafikirie maudu. Haukaye zijazinu. Zinu zienshi. Harumansi zinchi. Na umwiso kaujaka mwema. Umwiso kaujaka mwema. Yahema rais. Warumi ya sistemu inu uyo. Ya diktatura harumansi ntizahao. Omwiso riwono. Omwiso womui. Rijotsaha. Sonti pia. Haina mdunge na mtsango. Harumansi. Umtsango hatu bakibanu bazima. Ndo utsanga harumwe amani. Ya hiyonsi. Haukale ulebeya la hatu. Lebeya la Asmani Azali. Ika uo. Gasi harumwa beya zima. Haukarisa renge mahamengo mirandaru na mitsango. Abole beya hilo. Lihisa angilo kaburini. Yemiduya hatu ngiyo harumwe makaburi. Ritsobaki ofikiziwa. Shababa kibeya. Au baba kimabeya. Nando wana no wajuhu. Nezilembwe. Waunda urala dimuriwe hensize. Tarehi nyinroaji. Watijewa yenshi zori yenshiyo. Imakatirlo na uyanu. Lewa Asmani Azali ngena wana. Wana wango wana zijana. Rahako aja depase 45 ans. Eske yemru yala dimu yehetizo wana wao ncheyambi. Ila dimu ya wapange namna nyindwaji. Namne kabu na jabu. Ngamprofite ni elezendo nondo. Hokajuzi banu. Tibabusi wa Facebook FM. Tiwonesa uka Azala Sumani. Mwengoni mweze halatu yazifanya. Haafisho wanahahi. Haku harumwesa ni politika. Hawanika nafasi zinji. Namne kawe maraisi wandrajina. Kwa jafanya zenungo hizo. Baiti jatika ujibulwa. Niwonesiwa ka izo madabdala zifanya. Izo johara zifanya. Izo takiha zifanya. Hata tijibulo ka angalia wakati taki ya kaneyezi izo mbeni wakafanya. Mimu mbeni shakabati wakati nga uzima na parojibiwa au ni jojibiwa ni ketiari raisi wa dawla ya chagulwa no wa Komor ijeke harmwe yezi yahe wafaidishi hao no mjini yala nga mlaani pisko takiwa kajandi hata walisiwa ni wambeni hata walisiwa no wakomori wa hema siwa yomani abuela dimu zemfaida zaho wakati ya ruma ziundi harumwe masiwa yomani ya komori shati mbeni abu kai jambeni wakafanya izo wakahanza baadhi ya hao minja paroka siasa nzima na mina almarhum Muhammad Taki Abdul Karim abo izo tukanja koza tukanchukoza njajiriwa nena mna madabdala yafanya nena mna johari yafanya shakarti banu hasibabu siasa yoka ngeladimu omji wa raisi ndo unde faida yote nena mnari wanao sisi ngari waniliao yenti kami binde masiwa yomane ntibanu ni defende mbeni ntibanu ni defende mtsamdu ntibanu ni defende shuani ekale oti tombole shaya hosoni mwa Asmani Azali
namne kaundo ya afishe wana hai wana wa Komoro certes ngo una haki kale warumishi haenzi iyo haki ya hao shanga bwe maniere ngabwe ye limit ya ukambaba ulo raisi wa daula yatijue harenge mwana hai mwinyumza ya binafsi yamnike privilege hata yamuheze ho winguni pisko wa Komori kwa na uona ya ukaimwana wala hasomo shangwa juona yoka emanafanya uzila ndabo ya kaula nde mwana hai nrudi tena nijibu ya ukakabatsi tsambi ukakabatsi mru yangaliona hahe hama Asumani Azali iyo devoir ya Asumani Azali iyo devoir ya he yangaliona hahe iyo devoir ya hangu na ngaliona hangu kabati ya jolamante ya Asumani Azali boyaza ya wana ikahawangalia wasomo kariti yabo abo tindo banu remao ya joangalia fatiundo tindami ya jomangalia mbabahi na mtata jena mnakoi wa hangu mwangalio ndami na mtata hao iyo devoir ya hatu liyo dans l'obligation rangalio wana hatu wasome shayoti devoir yo kakale uti jenga miraisi wa daula nrengeze dhamana za daula nizinike mwana hangu na fanya hizo wanzao bawende mwana hangu iyo tinde devoir ndindo uniyo iyo tinde devoir ndindo uniyo devoir ndindo uniyo ni mwangalie asome yeye yajitapilie leo wana Asumani Azali wasomo wana wa Komoro ngone haki yorumishi hayensi ya hao vanure kale wa Asumani Azali nge rekaka jaka yo haki kale wo Lukmani ya juwaru mishihensi yo haki Fatihu ya juwaru mishihensi sawa naba hambabao yaliyo sha eske namna ya ladhimo wana waru mishihensi dena mneru mishia wabaha harima ya rejimu ya tendula ni mbaba hao no sinde namna hiyo kwezi abokati jaharma kritika mandi yo ngamjuo kanga mina haki lewe la sekurite ya Asumani Azali no wana hae kaja ipanga pisko hawa dzume sandondo robonze namne kawo leo wa Komori wontipia eni mruangalio shawana wawonsi pia haina mrungu choni kiwa sufambi eske yonde devoir Asumani Azali yala dimu yefanya harmona hae yonde nche ya yala dimu ya wapangie yonde heritage yala dimu ya warensize tindiyo haukao mfano tiwaunesa ya ukabandu leo ngari juwa ukanaswifo madabdala hakadipito wakati wa mbabaye hakana jilaezi na bandu ya wanaonda jina wa marais shawana wao namna wakaya namna wanu walio tisawa ishode shatongeza kao leo na swifo madabdala wandungu wajo wakati tengweni daonaye na swiri wajo hari andungu wajo wakati daonaye o wataki wandugu wajo wakanti ndaonao o wasambi wajo wakanti ndaonao o waikililo wandugu wajo wakanti ndaonao pisko kaitu reponde ze kritero wana wanule wanikiwa kaitu reponde ze privilege o wana wanu Asumani Azali wanikiwa leo shalewe ni Mkomori kujua chombolesha Lukmani Fatihu Ilhamu Nasser pourquoi puisque wa mette wa harmwe scène publiquement politiquement ni mbaba hao kabatsu wono mbrajina ekatindao
hazila privilege pia kawanikiwa na hiyo tinde namna mbaba hao ya ladimu yafanye vanu leo ngarisikinia wana mimi ngamwono kambaba hao hawabeha hule ya wafanya maadui waho wa Komori oliyo namne kawe kauladhimu ya wafanye wanzani waho wa Komori shale umbaba hao hawarende hawabeha bahanu ya wehatuka na mkenzi banu e maadui wa Komori wadowo na kanyinde maadui wa hao iyo ndi namna mbaba hao yafanya na hiyo kejaka tartibu njema kaiti tartibu njema leo kafati ungufanyo hazi yo haki shele ladimu bake limit ili ladimu mbaba hao yake na prudence izo pia Asumani Azali katuzifanya enge hautari timizie madainu ya ulani ezifanyisha warumwe mijihato makatirulo nao yana wabirawe njia wefanye kampani welani umjuruhulo wa Asumani Azali wejibiwa umjuruhulo wafanu rishemeze rambo wakati wuja kwezi madhamana wa daula mwarenga yensi ya hatu haigozisha mvuu inu ya hatu ndasinanyi o wakati wuja wa haina mzima dasi reuliyo harmwezi reuti harmwezi wa ukaantiri fikiri e jazinu zitijojiri maudu wa ukaantiri fikiri rehensi ncheya njema hosoni mo wana hosoni mo wajuhu ritirenti marathamai o wana wajoli bwana anyi baka zinauka mwafaka no banurendao inge amani inu yoka inabei kabati nrushilo muhimu haruma daula haudahoni hamande amani nartahe amani ba wakati wuja ne amani gejirepozeo yabo Kolonel Azali Asumani kubali ukauka wa Komori kwa tuona maslaha upulilie uwa Komori wakeneshwa baha shaujua wehenti mraji wajohu mchugua heze roho za hao yake imamu ya balie yensi ya hatu haukeni wakati ujo zingara igozi chamvubanu abwe amani ketu parihana kinyume yenkodo nga indau noenjeza na abo tido bahanu ranadhimu riwaswili bahanu ya nadhimu haina mzima ndasi ya kubalukaya nga si haruma ajali haruma insi ya hatu na andabo raisi wa daula ya tahaya juruhulwa ni mana wa mahanshirin na mine ila dhimuri paretama hauke jazin kas japaro jiri riwombe Mwenyezi Mungu zitijiri tena hauka kakazijiri tena kaya ntinga ibaliwa harma amani harma mwendo wa maslaha wa Komori wa kubaliana wonti pia nitahe wajau Kolonel Azali Asumani karadhi uprotejo wanahaho utewe hensi zenche ambi hosonimo wa Komori pisko lebeela hatu eza hatu zisazihisa haukasisi ya mindu isangiyo kaburini ribakiwa fikiziwa shariti hensi zo wana tarihi mbi riuti watongeze waja warendo na imaudu lamuha Kolonel Azali Asumani yeroli ya haho de securite ya wana haho iladimu wa sekurize iyo devoir yaho
je namna kawika devoir ya hao huwasomesa wao maraia sawanasi ngone haki armenti ya hao vanu mauduka kuti uwanahungwa jojo rumishi armenti ikawa komori wa wakubali yauka emwana wainge mwafakanasi iyo shawiri shaho wa komori shake na ubidi wa empoze hoso ni mwa komori hamvu pisko wa komori wa empoze hoso ni mwa komori hamvu shabu wa komori maudu ngwa jodiba namna nziro hoka wa empoze wa yoke bidiri daula yi empozewa yobidi propozewa wo ndo wakenu nafasi ya wakubali uka vanuri emrura propozewa woi ye mwafaka uyeti mwafaka abundo bahanu yakauladimu wasu ili kolone Lazara Asumani shale uhujengo empoze uwa komori emwana hao vatsina mba consentement yaho wa komori aboladimu wa komori wakenehe niyo hosoni mwe mwana emwana responsabilité ndo ndawe bukolone Lazara Asumani wende ulo responsable waweche ilanche ambi ikawo ngwe programe uye hansi zawe mwana maudu ya jujare ndo na ino wa komori abwe madayinu ngarikazao ba hauhabile amani ya ukahewe madhamana mwarengenti ya hatu hamvu madhamana mloki nyume neyezi o wakati uja wa utsanga mtsangu wa he amani ya he komori ye komori ke sawa nezenti zindwaji riyesha amani mrwa juhe ya amani ya lale ha amani na ulaani wajao ukakejeka haki sirkali ya kamili ya ujuruhu ya mwanawoi fano juzi mshele waja yanzaya somewa hitima ikelewe sirkali mkaurenga disposition ya disperse emwanawoi yatisomewa hitima ila kaitina tafsiri kwezi kaitina tafsiri toka uyonsi iyo mwengoni mwizora mbao kai amani kaitsutsa hwane yezi shaka kwele amani ngetsa hwane yezi wajitsa ne shetendo shafanyi wafanu ikaula adimu ike wedebala wasekurize o wanadamu wajue wasome hitma wabeshe mwana hatu Mnyezi Mungu ya mlaze harmwe mbebo insha Allah taala shamwende mbe hale jeshi lebe kwa bahanu abo kabatutsawa amani abo ngabatsawa obaya iyo damu neti hao ya umatsozi nde yaro hao na yuti amani mwanadamu roho matsozi hambuliyo yaremwa mwanadamu roho damu hambuliyo yaremwa abo kabatsi amani kwezi abo kabatsi amani inge shileitunda zero ikawu shibiri nai valatino banu rehanti le jeshi la hatu ya ukalibewa haukeni wakati baliyo mtsanganyiho wa wanadamu jeshi la pulolende abo kabatsi amani ye hitma ya lawesoma ya wafanu elinubaya linutibaya eichongeze kele jeshi lipulolende bala kejaladimu pisku le jeshi wenda bala abongo enda wa traumatize wanadamu omwiso wa uwe bofanu ya hafa rudiridzihe wasaya iyo ndongo nziro iyo tialama ya kiudwamana kwezi na rikeradhi sonti pia rikubaliana kasi wa komori rikubaliana kangaritsahawe amana henti yatu ritsange sonti pia madhamana wa daula sirilo kinyume neyezi omzounu wa hatu
raladhimu riwanie nande amani ya hiyonsi ejazinu zitiparojiri tena yemada yue hisabu ngamjio harumwa mada nzima banu ijo tsanganya wandu waili ijo kamfubi tishia intervention juzi badi ye conseil des ministres hisa yafanyiwa ni mwanamshohatu waziri Fatima Ahmada mkalimani wa hesirkani sitabiha wanaishia mzaze mradanzi ujuo hafia ikozani ubalio hamili ya mwana mezishenda ya kamili yabakio harumama 20 ya malezi ya mwana makalme kao hayato waskwa juzi yanisikitisha yauka njaka uli ehansi yauka mzaze jola mwanamsho hatu jola ni mstehio njajabanu ni mde chati janifanye autocritique hosubuti yaone seukaya imwana hatu wo ifanu sheitendo ya kaanza shifanye esha sababisha ndokaye vura bange kalu inna lillahi lahim rajiun ila iwonesa omavu no peu waheye zinu yarende hauwade wa peu yauka enulio waziri enulio directeur shemma kaulunga mshindao hayamba vatsino kafikiri namna jimzazi hamadola mwanamsho hatu ni mstehio yende hata makaulu hamanda yala yamtoshe yatuyeshelea ubahanu mzaze wafanu yaliyo ubahanu wanashe wafanu waliyo yajilenzanyisa nao ya ukabane namna mzaze wafanu ubahanu yaliyo yatabi hao ekaminde na mri hao tijokanga misawa naye ekawa nashe wafanu ubahanu waliyo zindi hazini hundu tijone namna hiyo ya ukansitekeleze makaulu hamanda yanu ya umenya ye memoire ya he mwana hangu hukafanu ye mwana wa Fatima Ahmada ngamino hakikifu ka ye mru wa ushinda ya zaefanu ye mahafanu ya kahufa ye mwana mmahe iladimu zenongo hizo ike zindi hazimtatanya ya ujua ya jinike prudence makaulu hamanda yala ati yatekeleze piskwe makaulu yala mwanamsho hangu Fatima Ahmada yo haki yaho ukai harmaezi yo haki yaho usaidie yezi yaho shayoti haki udiwa zele danzi walira ne hamili ya mezishenda waifanya uje umenye shila wazaya ushirene nrutsi hindu ushisalise hauka fanu olande mwana haho ye hujuaje mwana msho hangu Fatima Ahmada hujuaje kafanu haka mlevi hujuaje ka haka uvura bange hokaze nungo hizo ikawuladi mwikelewo zambwa ni procureur de la République kinyume procureur de la République harambia ndongo nzima rireteneo harambio kafanu haparisiwa halala hanyongo hahafu izo ndizo procureur Junaidi ya hamba kajamba circonstance
zatsongeza fanu ya hafa karno juwarambe nrabo junaidi kaja done circonstance toka yonsi sisi nderi juwa ukafanu haulwaya sha junaidi kajamba haulwaya kajamba hafuar maulevi e koma mwanamsho hangu avec tout mes respects waka ujipermete ujoone se kai mroi hado vurabange valo salise memoire ya hemwana huwazaya hokaula baniye mwana aho ola baniye mwana mmaho karadhi mwanamsho wangu Fatima ukeradhi ukubali ngaijoka nziro hokauzi udemande excuse en public ngaijoka nziro hokubali en public kufanya nai sheila erreur monumentale ikau ifanya haujausalise memoire ya fanu umrende delinquant umrende mlevi vatsinokaya ngabo elema zijijustifieo vala hwende horo na tsena hutumbu mpaka pisko makaulu jala yalati makaulu ya ladhimu yatekeleziwa ni mwanamshe mzaze mwenye uzaya anoke moma kabajare levewa ndongo circonstance yoka fanu yemlevi owandu wa mjuwao owa karibu naye kabatimria yaonesa ukafanu harma delir hamada hizo dokuna tafadhali rido mimi sema kaulu pisko ila kufanya derapage yenda mno ila derapage yenda mno mwanamsho wangu Fatma Amada kazi jaujisa yoka wemru waka utene propo Amada zila harmwe mwana woi wamzaya wawe hokafanu ujoshinda umzaye uje umtrete ukai haziyakani ovurabange nabu hamba we dhamana wa daula hamba we mzaze mwenye uzaya izo ndongo mbili za kauladhimu ziuretene uke prudent ya ukabanu bona makaulu mraya mbao na makaulu ikawo yoka yambwa hauke makaulu yala hujireha sur la même ligne que Belou puisque makaulu yala yalanda o Belou ya yambao tout le temps eni wakati ba ulo amru na wewe timru waladhimu ujehenti bala kejaladhimu ujehenti sawa mabelu hoka wende mwinyi uradanzi wende mwinyi ikoza wende mwinyi hamili wende ladhimu kena irumbi shahe mwana mbabaka na irumbi mwanza irumbi mzaze makaulu kaja ujisa mo Fatima yala makaulu ikau yoya belu shati ya haho ikau jonishilia mieux vaut tard que jamais na mrukanza yezi mrukanza njizi hata mrafi yo bakulini yoladhimu mrajusha shaitwara hamreja fiyo bakulini bofati utsanze yezi yinu hata ujirende mrutsi hindu hujirende adui mamzaze wa fanu no wanashi wa fanu utijirende adui hoso ni mwa wazaze wa Komori tsahaswa maha puisque moi si j'étais à ta place si jotaua ni tolo harmwe yezi ni demander pardon puisque yezi ngabajoja nyindwa jimaudu ijue ni renge ijue ni rumishihe ne makaulu yala uyatsahiswa maha puisque makaulu yala ya agrave wandu harumwezi fubeza hao si makaulu aladhimu yatekeleze mwanamsho hangu Fatma Amada
yala makaulu madziro yala makaulu kauwa komori maudu ngwajo hutsimbulia ngwajo hona nai ngojo rujwa makaulu yotsongeza maudu bitiwa mahakama na iyo haki. Engeti jotsaha mwanamsho hangu Fatma Mada utione nziro tsahawa komori swamaha tsahawa komori swamaha hokamfu kadofumbulo hambi yovumbulo hanjema eka kuna ujwa humswifu na zila njema zahahe botsumransi utivumbuwe zifeli zahahe kafadhalika mwanadamu ikau kartu jua karjaishia yoke zifeli zinu fanu hakanizo au nesha mtsongeza hafa pisku esha dutongeza rambe kabanu hafu andogo fulani eka procureur hazamba na abu karjajo kaya determiner zikubali na procureur kaja zamba hamba hajifia abo leo kabaja kaya namna yojo apporte accusation ou donne circonstance yo kafanu hafu sababu levi vatsino kaya ngawe na elema zijijustifieu na wakomori pia ngwajoka fanu kaja kamlevi utimvaze nguo yatulingana naye woyimwa na mtiti yaralwa hitwa leo botujwa humsifu tsoda za useduku jaweji walio harumwe yezi waturongowa kwa jare makoti kwa jalila abo karno juwa rambeka ngwa uharimwa kote fulani Shamdzazi Hamadawe, s'il te plaît, avec tous mes respects, mwanamsho wangu Fatima Hamada, hufanya nai na tena thumma hufanya nai. E solution nzima, dutsahaswa maha hosoni mwa wazazi wa Komori, ube hesti fara hosoni mwa Mwenyezi Mungu, bamdu kanzanjizi hata mrafiye ho bakulini hasibabu ndiyo. Tise madaiyo ya Fatima. Jana tikaudunga intervention ya mwanamshe conseillère juridique coordinatrice wa HCRC harmaleba vulambude uporo Mariama yaonesa ukaya kabati mru rais wa daula yafanya izo asumana zali yafanya haukaya ntia hatu ikarma instabilite nori jema katiyanu ngasi harma stabilite tilotseha mnaijana Hamadola kauka jate pasi 40 da ile wa Komori wahamba ya ukamdunga nzonjizi hata mruha idunga hata hubakulini mruha afiyo bakulini hasibabu njizi mwanamshe wa Hamadola uono realite enamna yenti rumwao enamna yenti jendao ya subuti yambe ukaya yenti yatunga si harma stabilite ane preuve toka uladimu ya rengeze elema za mwiso zinu yauka kweli vanenti yatungi harma stabilite nomrolo hito wafanu ya inde stabilite mwanamsho hatu Mariama conseillère juridique au ministère des affaires étrangères uyu applaudisseo inde stabilite estabilite ndo mulo wa fiswali na mutu na Salim Nasoro no wa Gazon no wa Fahadi no wa Bubosha Aimani muslimu iyo nde stabilite uiremea ukoti kangio harmayensi estabilite uiremea ukoti harmayensi juzo wando wa aeroport walona mezi 6 arriere watsulibwa wenda wabukulo nilejeshi estabilite yansi nde prison ya Jaza lebe ya lahe mwanama Archimed Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Dr. Salami Bobosha iyo ndo stabilite uyonao ukangio harmayensi estabilite uyonao ukangio harmayensi ya hatu ndabo yaka ye monopole ili yomonsi juu irengo ni fami nzima iyo ndo stabilite uyonao mwanamsho wangu Mariama eu somo ndazi
Ngam amini ka izo tinizo wasoma holikoli. Izo tinizo famii wakusudia wende wasome. Stabilite ti utadamu. Stabilité ti mfunga wandu arbitrairement. Stabilité ti nouzi ya nafasia ya liberté d'expression. Ya liberté ya hemi citoyen watijua wajitamka. Liberté ti confisque pouvoir harma mhono mzima. Liberté ti terreur. Imetewa harma citoyen. Na yondo rienshio. O Komori ngari yeshio harma terreur. Na kabati dictature nziro. Harmo lemengu. Hama dictature morale. Hoka hata uzione saka kabati dictature montiju. Engo anzo dictature ndai. Hoka dictature uyanzao. Amora mira we karna huyona. Hoka mwese engo anzo ye Komori kauhe. Ike kabaka mwanadamu risihe ontini mwe arudi na abu kuna huishuhudia ntina huishuhudia hoka yonde daraje Komori wabaki shabaha chaque dictature bontijunga bo dictature moralement et c'est le plus dangereux mwanadamu ho torturé wa moralement c'est plus dangereux rahani yare mwe bunduki haukaula tore mwe bunduki hata biha en infraction de seconde. Chaque hanti mwanadamu dom torturé tous les secondes pendant une semaine, pendant un mois, kabati dictature nziro hamandiyo. Iyo ndiyo rien shio. Nga rien shio harma dictature morale. Nga si traumatisé. Kabati mwanadamu amini mwana anya mjini. Hakanti bazimanda inaye habuwe hanyo hamandogo. Piskwe ni mdunge muhara. Ukaibane epitu joka henda nifunge mandaba. Ngenda hu. Kabatu wamini mwananya. Abonge jionesa ukainti ya hatu. Ihondo haruma daraje kao. Ridepase ze etapu pia. Za dictature. Lewo wewe. Huonesa example. Ritiniwa zika wewe. Ye waziri wa haho. Wehezi habari za bonze. Haja hatu wa amri. Harma ya minister. Ya ukalera fulani ngela dimu wa rohazi. Eni mbria pointe ya kihazi. E johuja hojuma elera hiyo kana ujuwa njia. Ye mavigili wanikiwa ze amri hizo. Ezo wafanya hili. Wewe hujaretar. E mavigili wa haraya. Hubulia. Pisko wakau respekte ze amri za himu waho waziri mbaye. Ele jawabu wafanya hiri. Huremema vijili wao. Mwana mshangu Mariam. Emma na wajua wa mrema hiri. Ndabori yeshiyo harma regime dictatorial. Hoka karika harma regime demokratik. Rika harma eta de droit. Kujajo subutu fanye namna hiyo. Shemma na wajua wa reme vijili. Ndabo ya kaa ukazadingo bahanu. Donc, quand on est coordinatrice, Abo, tu fais tout ce que tu veux puisque le pouvoir t'appartient. Yonde mana wajua wabire namna hiyo. Shaka kuja kaya, nele goba hilo la huimilia. La hele chama la CRC, no kayeyezi ndezi ya hanyu, kuja joji permete uremema vigile. Iyo ala manzima, yala dimu amini. Ukomeye ukanga siarma régime dictatorial. Puisqu'il y a un état de droit, ça se passe pas comme ça. Tu obéis les ordres. Wende wala dimu kemfano, maolam tsini, maho, harma ila wizara ya hao. Utendo respecte. Shichongeze ula ulonsini maho, ya runge mfano, ya respecte mea, ngam respecte da chef wangwa respecte. Mais si le chef n'obéit pas les ordres, abolo lomtsini bahikanovzi obéissez. Na hizo ndizo wafanya bu Mariama. Njajaba ni ude, inu autocritique nifanyao. Skomiti jude ya mwana msho hangu. Quand tu le veux, que je le veux ou non, weba niye mwana msho hangu, au weba na mzaza hangu, quel que soit. Weba na hemdu msho hangu. Abonga mstehi,
harumwe vi prive yao shazila dhamana za kidaula lazima njue nizifanyie autocritique pisko kutuzirumie namna ladimu zirumie namna waji exprime jana harumanono huji exprime contraire ya hizo wakomori wa nshio awure jei ujona biye stabilite rienshio estabilite ndai ujona biye essence ya stabilite estabilite fasiria yabo inri puisque enamna mimi nelewao stabilite iyo hawa ya amani hawa ya amani yongari yenshi yobo tiju au kartu yenshi yenge yenshi au kaitu yenshi bo mariama karti harma stabilite ngasi harma instabilite ikau haina mndungu juo hajini kaze nafasia ya ufanye zwanzao iyo de ya upermete wajua wareme ma vigile buambaka kutunjia ndaborilo harma pays instable shakabaka on était dans un pays stable kujajo juore me wandu wao hujo obeyse ordre ya tulane shifwao shemana wajua wariposte namna hiyo ndabobali yo instabilite abo tsinda wewa weche ngefanyishia mahala pia harmaze wizara harmaze direction pia ege tafadhali mwanamsho wangu Mariam kamdungu jobanu yarongozo wa Komoro na ke sincere yambeze kweli shamru ya tsanzenjizi hata umwisu mrenda fiyaho bakulina lilione njizi baino dunia inu tarehi zinu pia ngazinjia harumwe tarehi maudu zijezamwa enge kwezi ngamjoni swamihi wakatika uchimdengani banu ekatirongo wakaulujiru lijoka litambisha mru minhum do wandu kao sikau jiadrese nao ihoti ubenza hangu ekatirongo wandu uo Mwenyezi Mungu hauka njajabanu ni demu ngamfanyo siasa siasa hiyo ngiyo na ndongombi ni jo zirema ne zirema ngela dimoni propose zenjema ni fikirio izo ndizo najitekeleza ba sinamjia harma vi prive ya mwanadamu itsoka wonsi ngamjore mandongo ikawa nsuzi amini ya ukazindeze sibuzi zindeze kweli niwonese fikre ya hangu enge ngamparo madhamana wa daula mkeradhi dingosi ya wakati wawanilie amani ya hensi ya hatu wisauja shetendwa shakanza shifanyiwa Asmani Azali shetendwa shaladhimu rifikiri sonti pia rishitsashi edalao rishitsashi endazi maudu itendo jashila shitanza shifanyiwa shetendo shafanyiliwa ye mwana hatufanu rizie shitirendwa jamanda etena haukashe tendo shafanyiwa fanu itendo idziru ikaurijishiwa ze kweli karna parojua ze kweli shetendo shala washifanyiwa zala sumani nartsaheri juwe bandor johunda dalao ishatsongeza nti ya hatu rahenda daraja hatari waswile namna ila hindri ezajiri hindri wakati kaunga sina maha mengo mitsano ya kamini rarenga istiklali kabatira iswa daula parotsaha ya juruhulwe namna ila ezajiri hindri hatari waswili bala naritsahele dalao ejazila zitijojiri hukala leo zila wazibitizo azali maudunga zidubitizi wa mrochi ritsahele dalao zitijirisi warmwe mijihadu nele dalao nde amani ne amani wende ulo niyo Asmani Azali ila dhimu kubali ya ukamzounu nguwa mzu kujiri hao hamvu omzounu nguwa mziro rahanawe upulilie uwakomori watsahe mrwaji ujoshinda ya roe umzounu wajumuhum amini wamriheo izo ndizo mimi nakaptsani shemeze
Asmani Azali sécuriser ye maudu ya ho wana hao. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Sikirize amani ya wanaho maudu. Wanaho maudu watije warendo nanyi. Ne securite iyo wende uloni yo. Zia wanafasia. Wawanika. Uwaprotege. Maudu wajuo wajiunde marengweni. Ndaona wana wakomori wakensi. Watiru ujo wati ulwaya. Wende waladhimu tsaele dala weilo. Limite ze privilege uzinika wana hao. No wana hao wana wakomoro. Ngo une haki yoro mishihar mwenzi. Ya ufanya hazi. Jawanraji. Jasi sontipi. Lukmanige na haki. Ya fanya hazi. Hukai mana mkomoro. Fati unge na haki. Kasi wa komori sontipi. Shawa sekurize ila nafasi ka huitoa hosoni mwa wana wao wafanye security maudu o wana wao wa komori wati waone nai. Iyo dhamana ya haho wala dhimu uifanyilio wana hokab lebea laho ne lahangu ye mindu ya hatu isangi yo kaburini ila dhimuri protejo wana. Wewe hufanye devoir ya haho someso wana haho. Iyo devoir ya haho ya mbaba ya haki mbaba ya ngaliyo wana ya wa eduke ya wa somese. Shazinu fanyao leo ye mwana o wane namna wanikao privilege harimwe ye zinu abu kutuwa tashia njema kuwa sekurize o wananu maudu o wakomori watijo wauna nai o wana wano wakomori maudu watijo warenda nai. Iyo nde conseil mimi ni lanseo vanu kai securite yako wana haho wende uloni yo. Ye insécurité yako wana haho wende uloni yo. C'est votre choix. C'est votre choix. Mais si j'étais à ta place, si je sécurise wana watijo hisanai watijo rendo nai ne maranya wa komori. Iza hatuna leziri wambia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sana mwema.